Ci siamo, ci siamo. È iniziata l'avventura della giornata mondiale dei bambini. Flimkien ma' ħafna tfal oħra niltaqgħu mal-Papa u jkollna esperjenza ta' knisja ħafna iktar miftuħa, ħafna iktar maquda. Opportunità kbira u mhux ta' min titlifa. Ci siamo radunati per dare il calcio di inizio a un movimento di bambine e bambini che vogliono costruire un mondo di pace, un mondo che ha un futuro perché vogliamo prenderci cura dell'ambiente che ci circonda. Il motto di questa giornata mondiale dei bambini è una frase presa dalla Bibbia. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Lo diciamo insieme? Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Dio è novità, sempre il Signore ci dà la novità. Cari bambini, andiamo avanti e abbiamo gioia. La gioia è salute per l'anima. Gesù ha detto che vi vuole bene. Gesù vi vuole bene? In voi bambini tutto parla di vita, di futuro. E la Chiesa che è madre vi accoglie, vi accompagna con tenerezza e speranza. Bravi! Che Dio vi benedica! Che Dio vi benedica! Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. L-isfidi fil-ħajja huma parti integrali. Kuljum insibu xi challenge f'wiċċna qudiemna kif qegħdin noħduhom dan l-isfidi tal-ħajja. Alla l-imbirek kif imexxina quddiem dawn il-provi fil-ħajja tagħna. Npoġġu fuq l-artal tal-mulej il-ħsibijiet tagħna, x-xewqat tagħna u l-intenzjonijiet tagħna. Mod speċjali għall-morda u dawk kollha li llum se jagħmlu xi operazzjoni. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Jeħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna,
iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina. nitolbu. U Alla, qawwa ta' min jittama fik, iqaf magħna li qegħdin insejħulek, għax aħna bnedmin dajfa li mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Għatina dejjem il-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inħarsu l-kmandamenti tiegħek, ħalli noġbuk fir-rieda u l-emil tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tinitra ta' San Pawlu Apostoli l-Korintin. Aħna għarrafnilkom ħuti il-grazzja ta' Alla li ngħatat lill-Knejjes tal-Maċedonja għaliex fil-prova l-kbira tas-sofferenza il-ferħ tagħhom kien kbir u l-faqar bla tarf tagħhom sefa ta' għana kbir biex taw minn qalbhom. Għaliex taw minn rajhom kemm setaw u nixidulkom jien aktar mill-li setaw. Talbuna bħeġġa kbira din il-grazzja, jiġifieri li jissibħu f'dan il-Ministeru ta' għajnuna lill-qaddisin. U aktar mill-li ttamajna aħna huma taw ruhom l-ewwel lill-mulej, imbagħad lilna bir-rieda ta' Alla. U hekk tlabna lil Titu li beda dan ix-xogħol biex itemm din il-ħidma ta' ħniena fostkom. Iżda bħalma intom onja f'kollox, fil-fidi u fil-kelma, fl-erf u fiż-żelu kollu, fl-imħabba li aħna rawwimna f'qalbkom, hekk għandkom tistanu f'din il-ħidma ta' ħniena. Minix nordnalkom, iżda permezz tal-ħerqa li wara ħaddieħor irrid nipprova kemm sinċira l-imħabba tagħkom. Intom tafu l-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li għad li kinani ftaqar minħabba fikom, sabiex intom tistanu permezz tal-faqar tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej, ngħidu flimkien, Faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej, infaħħar il-mulej tul ħajti kollha. Nanni lill-Alla tiegħi kemm indum ħaj, flimkien, faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Ħini minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu, min għandu t-tama fil-mulej Alla tiegħu, li jagħmel is-sema, l-art u l-baħar u kull ma jinsab fihom u li jżomm kelmtu għal dejjem flimkien, faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Il-mulej jagħmel ħaq lill-maħqurin u jagħti l-ħobs lill-imġewħin, il-mulej li jeħles lill-imjasrin flimkien, faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Il-mulej li jiftaħ għajnejn l-omja, il-mulej li jerfa lill-milwijin, il-mulej li jħobb il-ġusti, il-mulej li jħares lill-barranin flimkien, faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Natikom kmandament ġdid jgħid il-mulej, bħalma ħabbejtkom jien hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Smajtu x'intqal, ħobb il-lajrek wobod il-għadu tiegħek. Imma jien ngħidilkom, ħobbu lill-għedewwa tagħkom u tolbu għal dawk li jippersegwitawkom biex tkunu uliet missierkom li hu fis-smawiet.
għaxu itella x-xemx tiegħu sew fuq il-ħżina u sew fuq it-tajbin u jniżżel ix-xita sew fuq minnu tajjeb u sew fuq min mhuwiex. Għax jekk intom tħobbu l-min iħobbkom, xi ħlas jistħoqilkom? Mhux il-pubblikani wkoll jagħmluh dan? U jekk issellmu l-min isellmilkom, xi tkunu tagħmlu żejjed? Mhux il-pagani wkoll jagħmluh dan? Kunu mela perfetti bħalma hu perfett missierkom li hu fis-smawiet. Il-kelma tal-mulej. Ifħir lilek Kristu. Din kbira wisq. Hekk ngħidu l-espressjoni Maltija meta qudiemna titfaċċa xi ħaġa li narawha kważi impossibbli. Din kbira wisq. Diffiċli. Ma jistax ikun. U nibdew indawru lilna nfusna b'dawn is-sentimenti li ma jistax ikun li aħna nagħmlu din il-biċċa xogħol. Imma Ġesu illum waqt li qed jipproponilna u jagħtina din l-isfida, ħobbu l-edewwa tagħkom, qed jgħidilna wkoll però tinsewx, intom mhux waħedkom. Qed jgħidilna nifhem li din hija sfida kbira, imma fl-aħħar tal-Vanġelu jispiċċa hekk. Mela kunu perfetti bħalma hu perfett missierkom li hu fis-smawiet. Din il-perfezzjoni li qed jitkellem minnha Ġesu llum mhux gowl għan kbir diffiċli ma nilħquhx, ma qed jgħidilna intom se tilħquh għax hu missierkom. U allura t-tifel jiġbaħ il-missieru, it-tifla tixbaħ il-missiera, l-omma, il-ġenituri tagħha. Aħna rridu kontinwament nemmnu li dak ix-xebħ fina qiegħed jikber u aħna nixxenqu għalih. Mhux impossibbli li nilħqu dan lan li poġġa qudiemna Ġesu bil-qawwa ta' Alla missier. L-isfidi tal-ħajja irridu neħduhom minn idejn Alla. San Pawlu ukoll illum fl-ewwel qari mit-tieni ittra lil Korintin ukoll ipoġġi sfida quddiem in-nies li qegħdin jaqraw din il-littra u qiegħed jgħidilhom kemm fil-Maċedonja u knejjes oħra u għadda minn sofferenzi, għadda minn dbatijiet, imma rnexxielu jimxi l-quddiem u rnexxielu jwassal l-Evanġelju, l-aħbar it-tajba. Imma mbagħad mhux hekk biss u jgħid dawn in-nies talbuna din il-grazzja, jiġifieri li jissieħbu f'dan il-ministeru ta' għajnuna lill-qaddisin. Qed jifraħ li San Pawl bagħat għal din il-Knisja, għal din il-komunità. Imma din il-komunità mbagħad tant ħaddnet il-fidi li ridet tkun ta' għajnuna l ħaddieħor. Illum din il-għajnuna ngħidula d-djakonija. U allura din id-djakonija ta' din il-komunità ridet li tinfirex. Talbuna b'ħeġġa kbira biex din il-grazzja jiġifieri li jissieħbu f'dan il-ministeru ta' għajnuna lill-qaddisin l-oħrajn. U aktar milli tamajna aħna, huma ttamaw San Pawl qed jgħid li dawn se jilqgħu l-aħbar it-tajba u jkunu nies ġenerużi, imma aktar milli ttamajna aħna huma taw ruħhom mill-ewwel lil-mulej imbagħad lilna bir-rieda ta' Alla. Min jilqa l-isfida challenge il-fidi tgħinu jimxi l-qudiem. Aħna jista' jkun li qegħdin inwarbu l-fidi. U aħna l-isfidi qegħdin narawhom biss li nistgħu ngħixuhom bil-ħila tagħna waħidna. Inwarbu l-fidi, inwarbu lil Alla għax jien kapaċi, għax jien bravu, għax jien tajjeb. Mhux hekk. L-isfida tal-ħajja biex tgħin l-oħrajn, biex tgħix il-fidi tiegħek, biex tgħix l-imħabba mal-oħrajn, inti trid il-qawwa u l-għajnuna talla l-imbirek talla l-missier. Dak il-missier li jaf iħobb u jħobb biss. Dak il-missier
li qed jagħtina l-qawwa li anke nirbħu lilna nfusna quddiem l-edewwa tagħna. Imbagħad tasal dik it-talba li qal Ġesu fl-aħħar ċena li nsibuha fil-Vanġelu ta' San Ġwan. M'hemmx imħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. L-aħwa, jekk aħna nħobbu l-edewwa tagħna ma jibqalniex edewwa, insiru ħbieb. U x'jibqa' li tagħti ħajtek għal ħbieb. Pass wara ieħor. L-isfida tal-ħajja li tħobb bil-qawwa u l-għajnuna talla, tħobb kif iħobb Alla u tasal li jkollok il-ħbiberija, il-paċi u l-ġustizzja. Ma nwarbux lil Alla mill-equation, mill-formula kif nilqgħu il-fidi tagħna u ngħixu il-fidi tagħna. Alla hu imħabba. Qiegħed hemm biex jimbuttana, imexxina il-qudiem fl-isfidi tal-ħajja. Ejjew issa npoġġu fl-artal tal-mulej it-talb u x-xewqat tagħna. Għall-Knisja. Il-Papa reġatenna f'dawn il-ġranet, Papa Leon 14, li d-dinja xebet, għajjiet, tara ċarċir ta' demm, imwiet, ejjew nitolbu għal paċi fid-dinja mal-intenzjoni tal-Papa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal mexxejja tal-ġnus għax fuqhom taqa' r-responsabbiltà li bil-qawwa Alla l-imbirek imexxu l-popli fil-ġustizzja u l-verità u l-imħabba tal-aħwa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal kull min huwa għaddej minn mumenti diffiċli li huma wkoll parti mill-isfida tal-ħajja, fil-mard, fin-nuqqas ta' mħabba, fin-nuqqas ta' ftehim, kemm hawn min huwa għaddej minn dawn id-diffikultajiet. Imma nitolbu għalihom biex jifhmu il-preżenza tal-Alla missier f'ħajjithom u jilqgħu dawn l-isfidi minn idejh. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-eżis mejtin tagħna li nemmnu li jippruvaw ħajjithom jgħixu u jimxu id fit mal-Alla l-missier biex issa jitennew miegħu għal dejjem fl-eternità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għalina l-koll biex aħna fid-dawl u l-qawwa tal-Alla missier nkunu kapaċi nilqgħu l-isfidi tal-ħajja li nħobbu bla waqfien u nkunu ta' għajnuna għall-oħrajn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna, inti taf il-limiti tagħna, il-fraġilitajiet tagħna, id-djufijiet tagħna. Ilqa' dan it-talb. Ejna ħalli nimxu l-qudiem bil-qawwa tiegħek. Maħuna Ġesu li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna jkun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla dawn id-doni li qegħdin nofrulek
انت تعملهم علينا اكل وساكرامنت بيش بيهم طيشنا وتجددنا سو في الروح وسو في الجسم. آمن نطلبوك لروحنا وجسمنا يكونوا دايما ميونا بيهم بكريستو سيدنا. آمين. الملاي معكم ومياك كل نرفع قلوبنا لفوق نرفعهم لين الملاي ونزهاير الملاي على طانا أكسوا وشيرا سوا وشيرا تساو ملاي مسير قديس alla تديم لتستا كلش طيب وتجيت السالفاتسيوني تانا لديم وكل ممكن يردوا لك خير بكريستو سيدنا. فقدة محبة نفتكروا في الموت تيو في دهية نستقروا القومين تيو وبتاع مسخيخة نستناو يجي في الجلوريا. عليك ما القديسين والأنجل كلها انفهروك وانتنوا لك بلايدا قديس 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 مليالة تلزرشتي اسمويت والارض مملية بالجلوريا تياك أوسانا فلولي تسمويت امبيرك من جاي في سم الملاي أوسانا فلولي تسمويت. قديس تسوينت ملاين تلاين تكل قدوسية قدس عليك نطلبوك داون لوفرتي بالبركة الاسبيرتو تياك بيش يصيروا علينا الجسم والدم تسيدنا جسو كريستو لمتى كن سيريناتا بيش من رايخ إباتي خال خبز رت الخير أصم تاهل الدشيب لتيو وقال خودوا كولوا الكل من دان أجدان هو جسمي ليناتا عليكم. Ecco kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr, taħ li d-disċipli tiegħu u qal: ħudu wixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tana. inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Leon, mal-isfijiet tagħna, mal-ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk wagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġini Mqazza l-Untalla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka, il-Bejati Maltin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jenata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kol ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna l-mulej Ġesu u ridna ngħixu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titrint kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum
أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر لمين خاطي علينا ولا دخلنيش في التجريب إذا هلسنا من الدني. أهلسنا نطلبوك مولاي من كل دني، عطينا في الطيبة والخنينة تيك الباتش في زماننا باش نكونوا هلسة دايم من الذنوب ومخرصة من كل انكبيت احنا ونستناو ونتماو إلينا والمجيا تالسالفاتور تانا جيسو كريستو. أشتياك يسلتنا القوة والجلوريا الديم. مولاي جيسو كريستو ليات الأبوستل تياك نهللكم سليم نعطيكم سليم تيعي لا تخرس لين ذنوبيتنا إذا هارس لين الفيدي تالكنيسيا تياك أعطيها السليم والعقدة اللي انت تريد فيها انت لتعيش بالسلطن على ديم تديم. آمين. الباتش تالمولاي تكون ديم معكم ومياكو كل من القلب نسلموا ونعطوا الباتش الشرشين. حرف تالا لتنهد نبيت الدنيا هن علينا. حرف تالا لتنهد نبيت الدنيا هن علينا. حرف تالا لتنهد نبيت الدنيا أتينا الباتشي. دانو الحرف تالا دانو لنخد نبيت الدنيا حنين احنا لمستيدنا اللكلة تالحروف. مولاي ما يستحقليش لتدخل تحت السقف تياي إذا قايت كلمة واحدة وروحي تكون مفيقة. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. نطالبوا. الساكرامنت مقدس تياك مولاي اللي بيها احنا تقربنا هو سينيال طلاق تانا فيك. آمين. نطالبوك ليو يجيب بالحق العقدة في الكنيسة تياك بكريستو سيدنا. آمين. المولاي معكم ومياكو كل. يباركنا الله اللي يستكلش المسير والابن والسبيرتو السانتو. آمين. نعيشوا دايم في المحبة والباتشي تا كريستو. الرد خير لله. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq
www.knisja.mt/donazzjonijiet. Araw blima ozza ħabna il-missier. Nistgħu nissejħu u li talla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass daqqa notru u daqqa le, resqin leh. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. L-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana isma tal-btana ħlisejna wieqaf mana. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana dak li twilet għalina, rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna. Ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-irwieħ kollha u għejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dibatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobsa ta' kuljum għatina l-lum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħa tijalina u la daħani fit tiġrib izdaħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma t-talb tagħna, dak li twilet għalina rid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-erbieħ kollha u għejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien malbut mal-kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobza ta' kuljum għatina l-lum, għafrina d-dumbitna bħalma naħfru l-minuħa tijalina, u la daħalni fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik ismat tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tal-patija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrina d-dubietna bħalma nafru l-minuħa tijalina, u la daħanix fit-tiġrib izdaħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik ismat tal-btana, dak li twilet għalina, rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien mob bis-salib mingħand Pilatus għall-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-sema hekk hawn fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina l-lum, għafrina d-dubietna bħalma nafru l-minuħa tijalina, u la daħanix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ħames u l-aħħar misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina u għal dnubietna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħa għalina. Wala daħani fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek.
Slima lik sultana, tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ngħidu, għaliex aħna t-turufnati u li teb. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek u tal-ħnina u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobża da kuljum għatina l-lum, aħfirna d-dubitna bħalma naħfir minuħa għalina, u la daħani fit-tiġrib iżda l-isna mid-denja. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirkejn fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Niftakru fl-erwieħ tal-Purgatorju, għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Santu Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja Alla. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq kull imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min fdina. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tal-Aqda. Itlob Bib għalina. tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Paraċ tal-migranti. Itlob għalina. Paraċ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnista minnaj l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tirek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa.
انت الأقوى فوسط القطية السما. افتح بالقوة، ادفى بالقوة تلا في الإيخ الانفرن للشيطان والسبيرت خزينة الأخرى اللي يتجروا في الدنيا التلفين الإربيخ. أمين. أمين. سلم عليك حريس الفداي وروس الفرجن ماريا، لي لك الله فدالك للابنو، لي فيك ماريا قادة الفدوتشيا تخا، ميك كريستو تراوم بخال راجل أدولت. ومقدس جوزيبي كون مسر علينا وكل ومشينا في الطريق الخية، أقلالنا الجراتسيا الحنينة والكراج وحرسنا من كل دني. أمين. سان جوزيب اطلب علينا. سان باستيان مارتري اطلب علينا. سان توروكو اطلب علينا. سان باول مسيرنا اطلب علينا. سان بوبليو اطلب علينا. سان جورج بريكا اطلب علينا. بياتو ناتسيو فالسون اطلب علينا. بياتا أديوداتا بيزاني. اطلب علينا. انتم قديسين بروتتوري تانا. اطلبوا لله لينا. نطالبه وقال لي في دان الساكرامنت العجب حليت لنا التفكيرة الباسيون تياك، أتينا نطالبوك لنقيموا المستيرو الجسم والدم تياك، اك لنحسوا فينا بلايدا داك لربختنا الفدوة تياك، انت لتعيش بالسلطان على ديم تديم. آمين. يكون امبيرك الله، امبيرك لسه مقدس تيو، امبيرك جيسو كريستو فيرو الله وفيرو بنيدم، امبيرك لسه امتا جيسو، امبيرك القلب قديسة تيو، امبيرك الدم عزيز تيو، امبيرك جيسو في السانتيسمو ساكرامنت الارتال، امبيرك الاسبيرتو سانتو باراكليتو، امبيرك الكبير امتلا ماريا سانتيسيما، امبيرك المقدسة وماكولاتا كونشاتسيوني تخا، امبيرك التلوخ glorious تخا في السماء، امبيرك الاسم تا ماريا فيرجني ووم، امبيرك سان جوزيب عروس كاستيسيمو تخا، امبيرك الله فلانجلي والقديسين كلها تيو.